Muthenya iruari Minister wa Kigina thirikari nene John Mbadi nethirite akithoma budget irane Burundene ya muongo yo Kenya ya trillion 4.6 kiri uthomi bwa wendene ya mbunge nene. Mbadi nethirite itaririe ndongi mwanyire bethirite baikiro rito kiri mantu igiuga ibo Kigina mantu igima ya kinenkerwa bilioni ya 138 mantu igi urimi bilioni 4.6 mantu ya kurekaniria no chokaniria bara batina miunda yona bena badeta bilioni 3.8 kithomo kethire kinekirwa bilioni 7 na ishile katanta mwanja mantu igi ukaribo ndene na wathimo matura bilioni 3.5 na yangia maingira thite tari kinya mantu igi wongele kubwa Kigina kia CDF kenda kinyaniria kinya thirikari cha matura chithire yukira utuko boru arekire mubango yo arwe siasa tuketha tukumurika ya maingi yara yethirite ya kiarirwo kiri budget ye ori uchumi wa Kenya bonekanite kwithira buitia bonene na bwa Kenya bakiandamana muthenya ruari no ntubwa ikukia Albert Oyang bakienda DG Langati yethira aikirwa mpine tuketha twegara nthi na munini wa baraba ingende ya mbunge ya county ya Meru mwenda ithile na mutaalamu wa kisiasa Eric Kimathi kienda kumurika budget ya mwaka wa thirikari yo 2025-2026 ende mbere yendo tukodhuranite kiri nteto cia weru themwe. Minister wa Kigina John Mbadi kuthomera Kenya budget ya trillion 4.6 mwaka wa thirikari 2025-2026. Akenya kumira na kuandamana bakiendekithia DG Langati yethira ikirwa mpine kumania na ikukia Albert Ojwang. Mwarimu munene wa skuru ya Buri ya King'ori ukinyokoti akiringanithwo na kwithukira andiki banteto. Etithia ba taxis cia chokoria witachuka kuliongira na barabara ikarone na batu chiomba. Kwa hatu ni kilintoto chewro de mona toma dithio ni Maureen Kiremi nani mutambe ya dwande. Minister wa Kigina thirikari nene John Mbadi muthenya ruari thaa kenda nethire akithoma budget ira batumira mwaka na iro kambire mweri twitite yo mwanja nethirite nende akithoma budget nene bru ya trillion 4.6 ira niyo ya euro Burundene ya history ya Kenya. Budget ithomi mbere ya mbunge kuringana na watho na ethirite aitariria mantu mwanya rubaketha bakiria marandu na kinya mbesire babangirite ndwangi mwanya kiri mwaka wa thirikari yo 2025-2026. Alamisi muthenya Minister wa Kigina John Mbadi na thomere budget ya mwaka wa thirikari 2025-2026 ya trillion 4.6. Mbadi awite rwangiro remi ni rwathuriri bilioni 4.6 kurungamira mantu mwanya. Mr. Speaker, the government will continue to transform the agriculture sector by increasing productivity in key value chain such as fisheries and aquaculture, horticulture, food crops, livestock and rangeland development. The government will scale up support to farmers through input financing, subsidies and extension services. This will move the country from food deficit to food surplus, reduce reliance on food imports and revamp export crops. Mr. Speaker, in this respect, I have proposed an allocation of 47.6 billion for various programs under this sector, despite the fact that agriculture is largely devolved. Na tumerete kwa yana kwa bilioni 3.8 kurungamira barabara na miunda na kuthiria nkujani cha ithaka. Mr. Speaker, the government is also committed to land reforms to address historical inequalities, promote equitable access and ensure sustainable land management. To this end, I have proposed a sum of 3.8 billion for settlement of the landless. I have also proposed 1.1 billion for processing and registration of title deeds. Another 712 million for digitization of land registries, another 200 million for georeferencing of land parcels, and 220 million for construction of land registries to safeguard legitimacy of land ownership. Milioni 300 nichiendegethe tukuongela Kigina kia Hustler Fund gukiria biashara banini.
Mr. Speaker, the government recognizes the challenge of accessing affordable credit by most micro, small, and medium enterprises, and Kenyans at the bottom of the pyramid. To address this challenge, I have proposed an additional allocation of 300 million to the Financial Inclusion Fund, popularly known as the Hustler Fund, to scale up access to credit for households and MSMEs. I have also proposed an additional 308 million for the Youth Enterprise Development Fund, 550 million for the Center for Entrepreneurship Project, and 1.3 billion for Rural Kenya Financial Inclusion Facility. Rwangiro gimaruteti nyuma nararonge bilioni ya 38 kuma kire bilioni ya 43. Mr. Speaker, access to quality and affordable health care through the Universal Health Coverage program is central to this government. Towards this end, Mr. Speaker, I have proposed an allocation of Kenya shillings 138.1 billion, up from 123 billion in the current year's budget, to the health sector to support various activities and programs. This includes 6.2 billion for universal health coverage, coordination and management, 13.1 billion for primary health care, and that is up from 7.1 billion in the current year, and 430 million to provide medical cover for the orphans, elderly, and disabled persons in our society. Mr. Speaker, to lower cases of HIV, AIDS, malaria, and tuberculosis, and enhance vaccines and immunization program in the country, I have proposed 17.3 billion for the Global Fund and Kenya shillings 4.6 billion for vaccines and immunization programs respectively. Kirimanto yo karia bandi nendegethetie bilioni 35 Kirimanto yo karibu ndene na wathani bo matura. In this regard, I have proposed an allocation of 202.3 billion for defense, another 125.7 billion for the National Police Service, and 51.4 billion for the National Intelligence Service, another 32.5 billion for internal security and national administration, and 38.1 billion for prison services. I have also proposed an additional allocation of 10 billion to cater for leasing of police motor vehicles and 3.6 billion for police modernization program. Na hiyo michezo na dolari bilioni 49.7 kuringa njeki michezo untwire na manto igi utalii. To stimulate tourism growth, sports, culture, recreational and arts. Mr. Speaker, in order to harness national pride, empower our youth and position Kenya as a regional beacon of talent and heritage, I have proposed an allocation of 29.7 billion to support sports, culture, and recreation as well as tourism. This proposed allocation includes 13.5 billion for the Sports, Arts, and Social Development Fund, 2.3 billion to establish an automation and digitization system for the sports registrar, 241 million for the Anti-Doping Agency of Kenya to make Kenya remain competitive in the athletics and other sports, 402 million for Sports Kenya, 245 million for the Kenya Academy of Sports, 8.2 billion for the Tourism Fund, and 4.8 billion for Tourism Promotion Fund. Governor Omero mutumantu edinge na nkiameru arine bakinyete wondini ya mikinduri tianisi kwarania na akari na kubakinyira mirandi ya witi na mbere kiri ndongi mwanya mutumora ukari ya mwana atongeria banki Kathumba bore MCA na Minister Bawe ni bekite mawira na Kathumba kiri akari ukiria wondi eu. John Dega aina ripoti. Governor uyu wa kaunti ya Meru na mutumantu na umbite kuigwa akiriongera mirandi mwanya yothi na mbere kiri wondi ya mikinduri na araumbite kuigwa akiambira ntere cha mulika na arakiaria kagitani aku umbite kuigwa akiuga mwankiragu onjorithi bambiritie gucokera kaunti ya Meru barabara bakuthama kumane no tongera buthu kubwa governor arare agu mbere na arakagitani waku mutuma umbite kuigwa akiuria antu bara bethire bata kuria ugoti kiri kaunti ya Meru gutigiri bakwambiria kuria kagita gakenda bakaumba kuigwa bakiona mirandi yothi na mbere bwega bura kubati no ntubwathirira yikuo antu bara turitanaeria na bongoge beta one development partners basokete Meru bara beyite tuwatanira kubwithia barabara bara beyite tuwatanira ku improve municipalities chietu bara beyite tuwatanira kubwithia gintu kitawa Valiandation kire imera bila turima na nkimenya antu bamulika
ni arimi babwete arimi intobira bokurima ibi kwenda twabire mabiethire biena muntu okura ni makana ni urongo antu bau baraurite Meru no ntubwa kwithira kutirare na ngwataniro antu barabeta one development partners baraurite Meru no ntubwa kwithira kutirare na thiri no ntubwa kwithira kutirare no tongeria bwena mutaratara bacokete Meru betwira ibeyite kugura ndengo cietu ibeyite kugura irio bietu ibeyite kugura avocado cietu ibeyite kugura miraa yetu ibeyite kugura makandamia yetu kana ni mbibinge bieta wotongeria loi yaute yoma tebu wotongeria boya ere ngoge ngavana are tantu baubeyite kubwithia gintu kitawa kugura imerabira tukurima na kubwithia gintu kitawa valuation kintu kia bithatu ne kubwithia barabara ira ciuturia antu nikenda tuturia irima retu twarireta thokone antu barabeyite kura babiyukiria uko thokone bigeta either Nairobi kana kinya nthi cia ome yogurika so oingavana wenu obwashua wanenkanira mbia ciaku igatumika boya na cietumika okiribwi te sawa sawa cietumika okiritwe guturitira ngui so nikenda tuwatanira na Meru irengi nikenda tuwatanira na Meru irengi ku support utongeria bwetu bwa Meru County itwitikanirie twinthe tukarita ushuru na ushuru bo ibotethia mulika yetu te sawa sawa akiaria Nyamburani Wainu munini wa gavana kaunti Meru Linda Kiome ora bakuthingatene na gavana mona atongere bangi Kathumba na umbite kwa kiarire cibitari antereke mulika ira kuga ni umbite kwa giteyaniro kagita mono kiri rutere rwa maternity agio bakaranire na gavana kona cibitari ne kumba kwigwa igiakiro maternity kende kuruba kaumba kwigwa betethekera kumbe kwa watwana twaraia na mugambo jomwe na munene okwa na ndi kamndombe your excellency nontu nompere kanya gaka ndungamane na bamami bakwa ati your excellency kampomgere gachumbe au kwerwa maternity gutinayo aja mulika kandombe nontu ekuru murimo Joana no tutujuije teu na jokamberia jotiuga nkeja rojo kana oke kana gutina sibitari kana tukinye sibitari te sawa so indombe your excellency na gitio giki nene turetere sibitari ya maternity amwe na etwana no ntwana mwana rere ajerwe mtu ambere komenya te ekoro itwe ba mami ankorombe your excellency mbere ugetaniria kuthithia thoko no ntwinya thoko au ni otukuona mbeca cietu your excellency tuthuganire sibitari ya maternity amwe na mheshimiwa wetu ikiatho gavana kuthingatene NMCS Kathumba batongoreretwe NMC wa wondi na Mikindori na Julius Kaimbo na rawe MC akurunga makuthia na mbere na kuringira ndebe mutuma amwe na MC uyu no nto mirandi yothi na mbere ra umbite kwigwa ekubiria nto Mikindori na ngurugi kinya MCS wa uba umbite kwigwa bakiuria nto kuthi na mbere na kureogoti kenda bakaruthura mirandi ya uthi na mbere gutari na thina ko buranga vanda ugwa ni memori umoka nele twethe tukajaripia chatoko chetu thoko embata anto nere ng'ombe sawa onto brabonge iruro ngobyo ngikora geto manta maita maingi muno ngobyo ni giant water project ye nanto ntroki ngiri ko iruro ro kunyuwa ne almost mulika yo na ngobyo ke ya kuona funding ya milioni 5 ngavana milioni 5 kuringa na budget rampegi ni atongeria ndinama mulika tukuthira dena chiaruo maternity turenda staff wake muwanja ka batandatu tukona na si batandatu ana bakwira ara maternity yetu turo maternity tende skola oya kwira mwekura murito ya acha na asiane ake aroyo maternity tende skola inya watu njia tutare access tu itware tu kore mapema no ntote maendeleo tuona tu lakini dai no ntukwe kuona bugedwa ntore na itukwera ntobe itore mbi ses kende to support thirikari sawa te assignment bwana ngera mutuma no imbije moriti nguge na twamunengera budget ire akwenda yonthe amanto jau jonthe bamwira no akabuthiria buri antu bamurika kenda bo mumakira kigerio na bo muunga mukono na imuntu okuthikira antu manto ya ses babwe ngwikua kinya uni ntekere access ntekere thote maendeleo arari kuo inya nara ngundune batare ya
lakini thai turagwire ngavana Mutuma aikuyukia thirikari na yangu ndune aturetera maendeleo antu bako baragwire bairende kuri access no ntu ibakona maendeleo na utendwa miruka renge kirundu kia andwa iturone kia thamira ikirete na ala kaunti Muturi sebu ando utendwa ikurenge miru maendeleo akitukwenda na mheshimiwa Kaimba bumusapoti. Kiripoti ya cha Weru kuma ntere cha Mikinduri mbeta wa John Ndega. Mwarimu munene wa skuru ebure King'ori Mwambi Nguthari na aria nite na teto tinathukangite microphone na kamera ya mwandiki onteto Festus Mwiti. Mwarimu uyu aririkana kwithukira andiki baba nteto bari ngwine yo na aria arethire nende akiwato no kinyo mbere ya mwambithania wa Nkubu Solomon Ngetich. Andiki baba nteto nibethite bakibwithia maandamano ya thiri ntere ukumeneria karikari nyuma ya bokinya koti kurunga maandamano mo. Mwarimu nethirite akirekerwo na bondi ya 50 kana cash bill ya 30 ya mbarire kaeto ntariki 30 mweri wa mwanja mwaka yu. Mwarimu munene wa bure King'ori Primary na rietwa Mugambi Nguthari na acithirite aceke na rua aria akinyithitwe rukongo rwa koti nyuma yawe kuthitangwa na maitia jairi ikirikane ngoro mathaja ruki na renyangiri ntobia mwandiki wa nteto wa TV ya Nyambene bia mung'ana jwa chiringi 30 na itia rajairi uri kurigiria na kuingata mwandiki wa nteto atikarite ngugiawe akijukagia mateta jachiali baskuru eu na mwarimu uju ari kuthomerwa nthitango eu na reganire na chio aria nandi mugambithania munene wa koti ya Nkubu Solomon Ngetich augite gambare rikagwetwa ntariki 30 mweri jwa mugwanja mwanka juju nethira kia mwarimu ukashibirwa 30 kana mbondi ya chiringi 50. The case will be mentioned on 30th of July 2025 for pre-trial directions. Nyuma ya koti mwandiki uju wa nteto na kuikini andiki bange ba nteto ba Meru haraba ethire bakithithia maandamano jathiri taunini ya Nkubu mwanka gukinya gituone kia borisi. Don't kill the messenger! Don't shoot the messenger! Don't shoot the messenger! Aria bakiaria nyuma ya maandamano bethire bari na maromba kathumba ni romba ria mbere uri koti gutigira ni kujukiria mwarimu witagaria rirega kiwatho na kwithirana kwa mwandiki wa nteto Kyoto. Koti imuyukiria atua kali kabisa Nguthari achokero inthao buru na uraka wa tandabu na arimu baraga na inya mtura wembe akageria kura mwandiki onteto amenye kwina consequences chatua yeu. Iromba ringere andiki banteto ni kugwatwa kwa mukarigito wa kepse abaina andikirago ule wigekenwa akiuga andiki banteto bonekana maskuru nerete adimu bari atongerete bethire bakiura andiki bau banteto. I'm inciting indigence. If you media people go to schools without authority, mtakuwa mnatandikwa. Ukamberio kama mbweri kugira alitwa mukatandikwa mukauma. Na ndiba kienda kinya wajo kirwetagarere kiwatho ni kuba makia. Na bana dikiraguga polisi bamujukiria atua. Na kethira tiu batu adikiba nteto tukaumara tuthithie maandamano ja manene jatonekana kenda tugatigira kirago must be arrested na action must be taken for threatening journalists. Na boto tetekeria aja South Menti kana Meru County yonde at large. Kan tomerie ke kirago. Don't mess with us. Batu ete anto bako mess nabo. Arimo baku batora na unjerene baandamanete tukabakava tukaikia story batetuka. Lakini wewe na guts chakuchokia boro kwenda kiangwera bwana kirago menya manto jari mu baku banene akikisha ibakoro wabwega akikisha manto jari mu ijoteterwa na njirere agirite nte meyakethira kothire nyango chi ari mu chonde kenda utonyera manto jandi kibanteto muthiene romba rao kirenkia me TSC ni kujukie tagarere agirite kire mwari mobure King'ori Primary bakiuria ketha na kuthuru mwandiki banteto ana baraba kuritano na beba thithiatia TSC kagereni arimo baba na ritho rethaga Nkubu gicigo mbunge kia South Menti nke report rateto cia Weru riakwa rieto ni Mutungi Kare.
Wongeleku bwana bani ni kuandiko miundeni ya miraa majana kinyaka wa nonka yetita na mbere ya kiongeleka hapo. Ni kuningana na vindo chiengurani abisa kiri ministry ya Liba na ile lintare wankiama ya kuthetra andiko ya Wound Labour Organization. Bakiere mo wakiathoneke kwa raya na karibantere chiembe kureka kuandika tuana tunini miundene buite boni mugaro na watho. Na bakienda nendi ntura na munachiari kumenyera na bo kenda bethira baekura boya ya na bangi. Dennis Mugendi na ribotie. Igikundi kia International Labour Organization kigwatanite na ikundi bingi na ritoba skulu ya Maua primary na secondary gishone kyo bunge kia Igembe South gukungwira ntuko ya kuregana na ibaruga kiriana onto bakwathira urimine bo majani kawa na mirani cio ndwangi itabarikitie. Na tumekuja huku kwa sababu mradi yetu ya International Labour Organization kwa project inaitwa Axel Africa. Tunaongea maneno ya child labor katika ukulima, sana sana ukulima wa majani chai na kahawa. Na tunaona within the coffee and tea value chains, we have a lot of child labor. Huku sana sana najua tunapanda miraa. Na tunatumia sana sana watoto wetu katika ukuuzi, uchukuzi wa miraa, packing na kila kitu katika hiyo value chain ya miraa. Ningependa kuambia watoto wetu ndio future. Watoto wetu, without them going to school and being educated, we risk the future of our children. Miraa is our cash crop as Merus, but we need to make sure that our children wanaweza kuenda shule, ndio hii biashara ya miraa waweze kuiendelesha vizuri na masomo tu. Watoto wengi wasomi wanakuza miraa, wakitoka miraa wanapata ni njia rahisi ya kupata pesa. Sasa wanaacha na mambo ya kuenda shule, alafu wanaendelea na miraa. Wakitoka hapo wanaingia kwa pikipiki. Ikifika hapo jamii inaisha, sababu hakuna mwenye ataenda shule aendeleze jamii mpaka kwa sasa. So ndio maana tuliamua tukuje Igembe South, ndio ikue kama nguzo ya kuonyesha wengine hii kitu ni shida, na ikiendelea kuwa hivyo itadhuru watu wengi na jamii yote. Anto bonde ni barombetwe gutugana nabo bari mabisa bakagwatana na bathirikari kuthiuruka na matura gutigirwo ti mwana kwewa kibaru. Watoto wenye hawana wazazi na haja itimu miaka ya kufanya kazi, tunatumai wakue kwa familia ya society. Hata kama kuna baba, kunaweza kuwa na anko ama kunaweza kuwa na anti mwingine, amchukulie huyo mtoto kama mtoto wake, aendeleze jamii zake, sababu hujui nani atakusaidia kesho. Huyo mwenye umemwacha ndio maybe atakuwa ngao yako ya kesho. So tunawahimiza hata kama umeona hana mzazi, mchukulie kama wako. Ukimwona kwa barabara usimchukulie kama chokora, umtumie vibaya sababu hana mahali pa kuenda. Hiyo ndio tunaweza, lakini tukikupata kama serikali, sisi tutakuchukulia sheria. So sisi wote ambao ni wazazi, sisi wote ambao tumefikisha miaka 18 na tuna uwezo wa kuchunga watoto wadogo, tafadhali tusaidiane. Ukipata mtoto hata kama si wako, tusaidiane. Na sisi kama JES, we will be coming to the ground to do that. We are having child care protection programs. We will be doing mapping for children in CCIs, and then we will be doing family tracing. Alafu tukifanya family tracing pia tutarehabilitate. Na our rights to education, rights to go to school and any other rights. Alafu tena mlipia watoto wanafunzi karo za shule. Huwezi jua kwamba huyu mtoto ambao umeweka nyumbani labda kesho ndiye atakuwa rais ama ndiye atakuwa lawyer, a good lawyer ama a good teacher ama a good doctor. Aingwete kiasiari beto baba inge bakuelewa child labor imbi na bakaomba kurekeriana bao beta sukuru kuthoma antia asiari batu baba ikuelewa batu twe ana itowetia kuthoma ibatu asiari baroyo na ibatu atongeria baroyo. Dennis Mugendi, Weru TV, muciini wa Maua, kaunti ya Meru. Otonekanya kambere gakunoka nchokerete na nteto ingi.
Kambuni yetu ya Rhino Mabati egwethete maguriko gwithie kugwithia kiri mabati jonthe. Kenero ofa yetu special ya factory kiri mabati jonthe ja tile profile za Germania tile, Jamii tile, Espana tile, Jamii tile na Roman Jamil tile gauge 28 made. Ara magurija gwete kuma magana jana na mirongo ire monka magana mugwanja ja 45 wa kilomita, gauge 30 made kuma 680 na ndene 625 for meter na gauge 30 glossy kuma 575 na ndene 499 ake. Okenda mbeshe cia kuciurire guru ja toye murangi turiongire na arua ukenere offers cietu nawe mumero akiuga murojo na inchoni ukuruva mwato aja Rhino Mabati twithirite tugikuthondekera mabati kwa miaka nande na tutakuringa nthi. Turiongire industry yetu ya Rhino Mabati irere kithoka njire na Meru gwita Ruire kana turingire thimu namba 0729 628199 kana 0740 229609 weka oda yaku. Ameru ndewerere mbere ng'ombe gekaragwa. Rhino Mabati, mabati jetu tukarie bietu. Rhino Mabati, do it best on top. Je, unatafuta hoteli tulivu ya kifahari na ya kisasa ambapo unaweza kufurahia likizo pamoja na familia au marafiki? Basi karibu Kisimani Eco Resort and Spa. Tunapatikana katika barabara kuu ya kutoka Meru kuelekea Isiolo, karibu na maili 7, takriban kilomita 11 kutoka mji wa Isiolo. Utapata uwanja mzuri na mpana unaoweza kutoshea hadi watu 1500 kwa hafla zozote za nje kama vile harusi na mikutano. Vyumba vya mikutano vya kisasa vilivyo na projector na vyenye mtandao wa haraka, kumbi nzuri za hafla kama vile sherehe za siku ya kuzaliwa, sehemu za burudani za nje kama vile nature walk trails, ziplining, swimming pool, flying bridge, camping, bonfire na mahali pa watoto pa kuchezea. Kisimani Organic Farm ambapo utafundishwa kuhusu ukulima wa kisasa na salama wa mimea na mifugo, nyuki, samaki na ndege wa aina mbalimbali. Vyumba vya kulala vya kisasa na vikifahari na vyakula vya aina zote. Kwa wale walio na mikutano au makongamano, kuna chai na vitafunio, chakula cha mchana, chai ya alasiri na mtandao wa haraka. Kwa habari zaidi tembelea tovuti yetu www.kisimaniresort.com au tupigie simu kwa nambari 0742 205 295 au 0733 570 530. Kisimani Eco Resort and Spa Limited blends nature with modern hospitality. One day you will eat, walk, and talk like royalty. I need you to wake up. Uko aware this is not a game? Make it happen. We need to shut this business down. Hii biashara ndo kila kitu kwenye hii familia. Nikufe ama nisikufe. Kama mbaya, mbaya. An eye for an eye. What is your family involved in? To go close to take control over the hearts of empire. We ni mnoma sana. County government ya Murang'a gukurukira ngavana Mheshimiwa Irungu Kang'ata ikethirwa ni kigomono kia mbere kia wonjorithia na wiki muthithu njuma iji tariki 13 mweri Juju wetantatu kiria kigatongerwa ni President William Samoei Ruto. Tariki 13 mweri Juju wetantatu kigakuijira imwe kwa imwe ndene Weru FM na Weru TV. Si niliwaambia? Halo? Niletee kama kawaida. Kama sio Kavagara, wacha kiumane. Ulisikia wapi sherehe bila Kavagara? Wanaoijua wanaijua. Eti Kavagara ya ugali na chapo zinaongoza sokoni. Kama hujakula ugali ya Kavagara, usiseme umekula ugali. Chapo yapendeza na ugali je? Hii chapati ni tamu sana. Omera,
Sherehe bila Kavagara sio sherehe. Dukani usiitishe unga, itisha Kavagara. Minister wa Kigina John Badi hari gwithira nende kinya mbunge nene kurio kenda kuthoma budget kiria Kenya teba ingi bonekere kwithira bakithia tela mutaratara yu amana kwithira ati ka Nairobi ni kukari na madamono kutiukari na makareka ya maingi kiringanitho na budget chiu kabere ira gwithira kwina mwao na wiriro bunene kuma kiria Kenya. Boniface Mongera na utoni urambisha yu karimu chimunene yo Nairobi. Bajeti ya mwaka wa 2025 mwaka wa 2023 na nitonye kirimo kujisturende kurwe Kenya bajeti ya mweto kale mocha mona chama nuntu boka ke bokalia aja muchini mwana Nairobi kiambere buru na giutatina romenyeria minister okikina bona John Bandi na akinyire mapema na idhari mwembele jakabakaba na magoro jawe akari 20 kocha akaria Bandi ya polisi nayo imutongere tembele maneno ya mantoneja kobokani nyakwage motaratara Bandi ya polisi reko motongeretie netigiriro nyuma minister Bandi nwe achukumirwa na utonyekiri compound ne bunge ora botoneka kaire speaker mono tongere bwa bunge batyo mweterete kino bakodra yokire kyondokyo kya budget oni antegoro Minister Bandi na njore bakonoteweru ibatejere na gutonyikaro ndene harende enge naku Bandi ya polisi ringeri nandabo yoko sekoni 50 munene waberekithire bedro bekinya jamanene basongete kwita kwathukana Mr. Chiarambi Avenue na Parliament Road nacho icho kalinde nku na ndenge nku mutondo kijatia gasi jimbanirite na mugaruna wethire naku urantu bakwandamana bedro berekire na kwethro bekinyikaro bya bunge na bakethro bakireta mateta jao ntukwenarwa utakarika uno ntokaria bwekyo bobweka kumakirita ngobe polisi bya mbarathi wetakirita ngobe polisi bya kuro polisi ba civilian amona polisi barabo kali na ndege bachodhiriri tekire kuendeleaga kireni bandu mbosho ntwere nabo baramenyerete kwethro bakimwinira minister thirengo gewe ntukwenarwe jabatire munyako jotonya bunge ndene bagotona naja wometwithire kirengo gicieto beja kwinira kamera reporter Ntosheru TV kumaja kengina ngine kine kimsho Nairobi mbita Boniface Mongera. Akenya na yuthi kuma kona mwanya chikenya ni bethire be kinya tauni nene ya Nairobi kwandamana bakienda kioto kia Halbato yankithira kikioneka na kwenda munini wa munene wa Borisi Edion Langati ethira ichebelia itine kaitene Langati nwethite na mbere ukarirete kiawe kinyumo ya kuoro wa kiunyumo kwa Alberto Ojwang weekend ndhiru nende nikwithirite kukendekana mendekithia maingi kuthira kirutwo kenda munene wethira ichebelia itine uri makareka yetire na mbere CS wa mantu yigi kigina John Bandi akithoma budget ndene ya mbunge nene. Anthony Kathenya aina ripoti. Kagita kala Bandi mwamuja Nairobi ilali na mambure makuthoma kwa bajeti ya thirikari ya Kenya Kwanza ni waziri John Bandi Bandi kuina obisi ja kigina ile obisi ya inspector munene wa polisi ilali maandamano manene. Imwana binge bike umagelia kumenile kulawa kwa Alberto Ojwang alenjarani ja polisi gituoni kia polisi gia Central amuja Nairobi na kuinyile munino wa inspector muneno wa polisi Eliud Langat kuebelo bisini maandamano mama kiangaratani geweti na mbele bwangu gigategati kamuja Nairobi. You're not a good man. Bring that man here. Bring that man. You see what we do. Just bring Langat here. You see. Polisi na jegi tumagira tear gas kwa dhurani andamani baba. Amwono maandamano mama ni matigira sara nene gategate kamujo Nairobi into bingi bya thirikari ya county ya Nairobi biketho kangagwa na ngari jere kutigwa jempethie. Sisi kama wananchi wa Kenya sio kupiga sisi na kutusi. Akialia
ja Githunguri ule wale munini wa rais Rigathi Gachagua ni aulite munini wa inspector munene wa polisi Eliud Langat kwebelio obisini. Gachagua akiuga Eliud Langat ni muthuganirwa munene kiregeko kia Albert Ojwang. Huyu Langat ametuma watu wameenda pale wameua yeye. Sasa pale Senate na National Assembly wanajaribu kufanya cover up. Huyu anajulikana mwenye kumuua. Tunataka kuambia William Ruto, huyu mtu yako anaitwa Langat akamatwe aende kotini ashitakiwe na kifo. Kuma mji munene wa Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kathenya. Diga makendo wa Mutino Friends Initiative nethrite akieka kariban tere unende kwithire amba ng'ombe kethwa thinjumu akiaria wete kithomo cione kiu nikikuma muno na baingi barimo nibakotha bakiromba kuthamu kumania na umu buraburi ntere una kwithira uturo bakiuma kinya na inya na kwenda thirikari thire kioledi anteru na wikira mitaratara yonthe ire batire kenda kuntuku gutwika thinjumu. Ino ya gamba ng'ombe yumite bomuro no atatharaka na kura kungi kumu indi boya ukubatara watabachuka na baruguru. Hardship era alimu bongo ba ukurukira nture eno ya igamba ng'ombe is just as the other parts of Tharaka South, Tharaka North na Jakariga. Kinya andiki betu TSC waingirie hapo wanabo ubone umuhimu bwa include igamba ng'ombe kire hardship allowances. Alimu bareya igamba ng'ombe mwalimu mwega, lakini mwisho huyu mwalimu anaenda transfer, anaomba transfer anaenda Chakariga Tharaka South akadina kwe na hardship. Gantu ba tutara tantu bachuka tutone kana tatu itonga muno ko tutiona allowances imwe hardship na mantu mangi mama inge ko nkuromba arutiwe antu ba wendi bo boega batutethia na nkuruki muno Negamba ng'ombe climatically mbomwe na Tharaka na resources cia guku they are very meager anto batewa bena enough income anto tegwa twena enough cash crop ng'ombe ciathirire nontu bwa kithomo na rero anto bako manto means of livelihood they are very minimal. Nontu barabo atemire bona antiga makindu ntangachi anjiria ndungurumo ya guswira ntaira mathina mama ndungurumo iraji ikeneta Mutino Friends na nigo ntemandoni kwena nindi ya kwamberia asimbio Mutino Friends kengo tomba ko solicit for funds tomba kinya gutethia antu bauko bainua maisa kidogo nontu thina eri uko nira nene muno agehemthi macukuru nkuthoma primary kuma wadini ino bakiwatira kompyuta cia kuthoma eneo cukuru ya Kajiamba Polytechnic na bobakinenkirwa macini kathomba cia kuthomaga nete kompyuta macukuru meto ma primary kengo mwalimu atigaga kuthina kuthio the gwitu kayuke rira kwenda ko mantu makwenda computer tarimwe kurejistana ende macukuru metu mena computer na that is a very good step forward and we thank our supporters today tukonenkera kaire skuli basi betu baba kurokete technical baba kurokete technical training na our youth polytechnic Kajiamba tukobanenkera 2 kids chako batetheria in their artisan work like Kiripotera Uru TV kumegamba ng'ombe kaunti ya Tharaka Nithi Bito Paul Gwakabithe. Sibitari ya Gitimene wondini ya kirwa na arini ringi nje kinyuma ya thirikari ya mero kulukira MC wo makena morogocho kinya mathaga ya mero yotetherie kurukwa watwana bobo atetheria kari muno kurukutharimwa na tukenke akwe kari bakuru utumira sibitari no tunende utungatani boyite akwe na boga kimutegi na ntetonguluki
Cibitari anari nera nemo ya cibitari kiri wandia kirua nari ni amukirite ntobia matanete kuma kiri thirikari nene rungu rwa MCA Makena Morogocho kaingo kwagirithia utungata bwa cibitari ino naye bagatiga kuthi kuraya gutungatwa twijite aja ni untu health centers ni ra county government ni akite building hizi iriaja iria ri maternity wing na maternity nyingi ntu bayatirari na facilities cia gwikira kukenda yumba kwa operational ikio gitumite na arua twithwa turetete facilities ikenda antu bomba kundumiwa kwina tutanda twana twina inyaka incubator in case kana kaja gatikinyitie na gitanda kia delivery bed na tumandu twingi turia twendekanaga ina maternity ward. Health center hizi ya nari ya upgrade i level 4 na yanga sitweri level 4 but antu bau bakweja kuringana na facility na ndi bambira bau baraugire hizi ikethirwo eri level 3A na kwina A na B riu tugita ki level 4 Nkuruki itukumenya antu ba maili 7 na kisima batina sibitari. It's a big coverage sibitari betaga Isiuru kana baka bageta Isiuru kana rira betite pakeja kirua and I'm sure tukethirwa tukionaga uria tumba kubatethia kenda nyabo bakiumba kuona nyomweria undumewi services ire chikuono ibangi nontu bura bwamukiritwo na gikeno muno na akariba gitimeno nontu bwa kuririkanwa na ndi ninto tuongerwa bira bigatutethia witi bwangu gibwega saidi tontu into ibi biega tontu bibi tetheia mwiti ngugi kweja nera twita quality care o itukuga ibwega into bibi atutethia na tukubia mukira na itucokia nkatho nontu bwabio na bigatuma muno tugita nyombeji njeru twite na into bibiaga bira modern nontu bukabutega bikona into bira modern birio thaiji na bigatethia kiri utungata wa ekuru ngugi gita bwega uri I'm happy, I'm satisfied ndikiri ngugi mweshimiwa na I will continue ngeta na mbere kumusapoti nontu woi mweshimiwa okwa na nukuona cibitari iji igitari nene tithiritwe na facilities na kumirika na kumiretera yo imwambirio nkurwiri ni maitweterete mandira maingi kuma kimweshimiwa uria tu promisete otherwise itha itu amwa daktari nkubwira bwega muno na itukarite twina kiriro muno tukiendaga kuonera cibitari igakura nontu facility mwe facility ira ciumba tumantura yetu igakura na itukugwirwa rira tukiona mantu ja kuongerekana ni cibitari iji iromba ikiria kariba gitimene batumire cibitari no bweka kaingwe twika kiguni kiribo gitubarikania gutumira cibitari yao ora bagatumira cibitari yao no cibitari yao igakura indi bamatuka bageta bakurire ingi cinara kuraja oibeje batumire cibitari yao kenda nio watane na department ira ingi cibitari yao yumba gukura na ikabatethia otherwise bwatwa service bute twagaja uju indi bwatwaga service tuomba gukaranja tukanyina hapana ndo cibitari iji ni yetu na cibitari iji iri aja kende tutethia na tuitugeria kugwatanira tumbe ku make sure tukurungama na cibitari iji yetu na tukwaria mantu ja mega ja cibitari iji yetu nikenda cibitari yetu ikomba gukura kuma gicigo mbunge kia Buri ngiripotera Wero TV nyoka mbitaga ki Mutegi Etithia na ringi biashara ba taxi county ya Tharaka Nithi ni baliongirite skulu ya na bataukiri ni mathwanio na barabe na mawathe ntere cia Kairu ni muthambi kenda kwithira bekenania na bona kinyo batethia bakiarire baba baraba kama ta kuma chogoria weta chuka ni berete akaribangi ko liunga rituo ya bino tethia na ba kenda bedre nyabo bakikara ya na bangi barakinya barenda mawathe Martin Mugambi na ripotie ringi matatu tauni ya Chogoria na tauni ya Chuka bara baigikene muno tabacienta muthenya we munthi baigire nkari ciao nthi kenda kuthokera na kuriungira na bara baturaga na mawathe kiri cukuru yao ya Kaironi ndenda kuga muthenya ombe ni muthenya twonire twibaki macho tweukirie kanyaka twauria ngai tuyuri ni atunengerete magari na wiro turutaga kwa matantu kuma Chogoria kuri Chuka tuli tugicokeria ngai nkatho na unte uriku
no katwejire na mauntu maingi lakini tweja na wira untu tweja na ambisha ya twana turia tutikuyumba tukirutaga wira twa matatu guka matantu na because by the end of the day ni mbesa twinukagia no nkoro yejirire tugo twaringithio muno untu ana bana obetu tauria na babali bagatethagua ni bao kuringana na mandereba baba bachangithitie into mwanya kenda kuriungira na baba nkinya mbari cia marima baugite ibwega muntu urore na kanyamu ageperia kenda gutetheria na baba bakuthina mbumba kwira antu betu bau bagwikenera na rajao nau baumbe gutigaragia gintu kinini beje baumbe gukenanagira na twana tutu tugatigirwa gintu tukaona arimu bao bakona gintu gya guteragia twana tutu nontu ni tukwenda gutedwa na njira nyingi muno kendo nabo baigagua be antu otabale bangi na itukwira antu bare bangi bare ome na bare be kuona muntu na kuona kanyamu kawe na bare bakuringa kinya seresi yao nambi muntu kinyokethera ana baba bena into bingi muno bakwenda kinyokethera wena kanyamu kanini gaku twerwa aja uri welcome kwizana kira kionthe ukiona kuringana na mwarimu munene wa cukuru ni akaironia riuga ati mikarire yonkeri na thina cukuru no indi wana miako akiugaga wana irachi bira bire cukuru ino bitikogana athito tena jio pati imwe ya irathi ni oturuthite indomitiri ni kuana bararaga aria tubaterie twitho tukirugagira ona atithagwa wega hata kidogo atithagwa antu wega gututethia wega indi ni tucokeretie mheshimiwa Malanka tho muno nuntu ni atwakirite dining intukira tutigerie ni mariko na tutari tugwaka mariko nuntu tutikugwatania mbeca iria jingiumba gutwakira mariko mau turugagira ana wega barikiritie na gukumia bonthe baraba bagwatite mbaru na kubatetheria kumbithania utethio bubukire ana baba muntu guko na rugite gacai kau no augiraga turugira gacai etagwo mukwanjeru muringire ni rui mwisho muthenyo womdi tuketwe na lunch kwe mheshimiwa augire agaturuthira ka lunch etagwa Hasani awira agaturuthira lunch kogula twina lunch umde mpigeni makofi na mheshimiwa mbira hiyo maneno ingine tukamenya tukiriki kana tebu mheshimiwa ametupea mheshimiwa Kareka ametupea mtu wa kamera ametupea hizi vitu yake na angali huko na tukitumia ngatoya lakini ambira tukiriki ri tukamenya naye kana tebu botamenya because kiripotera Wero TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi Boya Martin no to kinya muthi wa nteto cia Wero themu gucokire nkatho no tubuko watanirite na unito watanire kiri mubango yo waro siasa Vultures are gathering, Ladama. With every bit that falls, power shifts. I want them to feel the emptiness I feel.